Ka KSU Laban Circle lang ba ka Education Cell hapo ka jinggalam jong usamla ki Nelson Wanrap bad usketri samla Andrew P. Karbitay hani kesngi kalayo ban wani kendu iki principal jong Artiliki School jong kani ka dongkatany kata ka Laban Bengali Boys High Secondary School bat ka Laban Bengali Girls High Secondary School badru bandawa ban perungno yak subjek kasi ha kini ke school. Sengausi iba kini ke school kim simladon yak subjek kasi namar kata kaseng kaladawa yak kini ke school makin penrung yak subjek kasi ha ke school ke jongki kenang mak samla pule trairi trai muluk kinyo jingmentoy daga bakentup yak subjek kasi kum kawai na ke subjek. Mentas ni nak kalian kaki isu Laban Circle Education Cell nila iwan bentendu ikni Artiliki School kemudian hako dong katan ke sini hako Laban kata kalong ka Laban Bengali Boys pada Bengali Girls High Secondary School nila ayo bentendu ya armut ki principal jong kani ka institute kembali tep makani ka school kabala ya ni hako Laban kabala dan lasis patam teliti senam Henry kabasungsi pat hakani Artiliki School kam shin madan ya kata subjek kasi kani ka school kadang hako kendo ka siap ka juni te namar kata kum kaseng bak education cell jongka Laban Circle hi brakwe kebu jing dawa mat jongka school ba kidi ban warra no ya kan subjek bakan bu pat ya ka subjek kasi hakani ka school ke jongki bat ka bawan ra ka subjek kasi hi inget ba sibun ki try meluk ki bakulia pat hakani ka school ka jongki kinwa kila pat banyo ya ka jing toy da basem ya ka subjek kasi hagis nam kila oleh nakaliang jini nila awan kendo la dan kapanisian namar ka jing yo complaints na kibabon ki students ki committee pa kibakuli hakini pat ki Artiliki School namar ka jing bamdan pat ka subjek kasi tenakaliang ka jungi nida dawa ba kani ka subjek kadiban urlong bat kadiban dan hapo kani ka school baru Artiliki bat undai tangkini undai hapo ki hapo kalaban hi baru kawai bakini ki ka subjek kasi hakiki school pempat dan ka subjek